Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H. Pala. Ulapan pa wa kajingmi no UMLA kamaliam uba Ronnie Villingdo banit peneso siya kaseng NPP. Kamsyam la pendo obor kaseng Congress hakani kathan. Namar kaseng kalala ban penskam biang yakinong kitkam jaga Milliam Block Congress Committee. Lengba kajing itali uba ban pira basay moit baru ba Lionel Nongklaw ublong Presiden Bathamai. Uba Vincent H. Pala ulapan syay bagani kade kajing sedang ban pinklan yakitnat terikam kaseng na dua kikadan kibahatrai do akal yang gejela kanang ban sutu ipat ba halor kinong rem jong ke kongres. Haba paish kikam hagi yang dor bartauan kari ke parlimen uba Vincent H. Palau lepen rem ke sorkar BJP halor kibil kum ke FCRA kabu keno bakalong ke jingma ya kinyam jong kirit pat kum ke balang Catholic bat Presbyterian barula kedauru bak anti conversion bill ke jela basen syar ke BJP ke lepen long ikinong ilam niam ban syale ben. Mening ila ekran kawai bangi om ngide ban form ki unit haman ku baca le ka kongres kidon ki unit ki balaja ngin pentemai biang ngin bu de pentemai de kidon ki badang don ngin pen scam biang iki apo ke jing alam jong ni ba lainel ka ba a na pen sutu iki ke e ke jing ma khamtam ki bill ba ka BJP ka mut pen pass na do ka women reservation ka delimitation bat kene ka FCRA na menta ki skim leni ki bisa ki fund ki bawan nabar ba ki niam beper kamtam ganyam Catholic Presbyterian bat kiwi ki niam ki bandra nabar kanu ga long ka jingma nanta ka jing antmai jong ke BJP kini ki ai sakawero ke BJP kala pas bobon ki state ya ke anti conversion bill ke baik ki pastor ki nong ki kam niam ki father ki sister bat kiwi ki syakam kaleng namba kan ke anti corruption bill ke ba ma bhai ni tingi pinsel tho iki ni ki jing bat hakulu ko kom ngila banitre kalong menta kala ban jia ke jing syakam supo ri dekat mo bagi on kiwi menta rescue ski kan sawan sengiro kumbong menswa kat padang sya penstom sya peniap ki perlop ki ong kam lele namar ngam lele de sya peniap ki bayi ngasam girang ngam lele namar de bayi kam lele hab kando ndak kita peniap saingi pat ndon so bayarap kumjo agane ka kom kasinsyar ka kadaro lagi beriujungi ki syamjing sade syarithor de syarilom ngide bandon ke jing siau ngide bandon ke jing arab ngide bandon ke jing trelam kata ngapun syai ki mene itu PI kadang don em kata kajing kersan bapura jung kinong melim ya ka kongres si ki babon nga ki South Campion ka kongres barbor hi overall hi po mentang layak bagi beri kimdon cho kajing sultanat ya kene ke sarkar pemerintah bat kiwi ki parti ki bahasla ki wan kile rede itang ke nong kongres bodon ke nong rim bat ke bala tested ke boong bat ke parti ke bati bru to play ke parti ke bayadai ke repat ke parti ke bodon lang tengah try bagi pai bahi menta ladangi hingi scam de kinong mikmat ngi ki treshitom tengah i bagi pai ba kin don bat ni ndre ha jo por pat ki pai ba she kin wan ladang don ki lidat babiang ladang ngim treshitom ladang ngim peni ki kam jongi ni hap le ka kamram jongi na try klam artiten baik pai ba ki sedon pat ni hap reorganize biang de don bok ke jing wan jongi ba Lionel Cloud bat ke jing dong ni ba ban pira ki atlilang tingi bom ye ke block kene ka sen kong bangi long committee kuni bat skami ke nong tray kene ka jing sedang jong ka jing trekam jong ki block mentah ke ladon ka committee ka paper se tray na kene nado mentah man berbar ka kongres ka syawan ngawan kena ni na war babale ba kwa bangi ni tray lang bat ka grassroots level temne tang ni hapo melim nalalik keling kino baki form ya ki block ke komiti trong ke blok ni persang ban pensel tu iki kenapa kiro kim pensel tu si pai ba ke iki isu bangi de bani kren ha ke ke nong rim bangi de banyen kata ke de jing wan jongah ni bat iba Antonio bat iba Manuel ban kit bok kit riang ye iba Lionel ha ke jo korban new ye kinong tre jong ke blok Presiden ke MPCC uba Vincent H. Palau lepen syai bagajing persyak ke Kongres ke Women's Reservation Bill kedai namar baka sorkar ketemu ban penyesok eka baka delimitation. Kabala ban penbun syuki MP
hagi jela kathan syatai kat ba ki jela jong kathan chathia jong karipat ki bapin mi kambun ka khajana kin duna syuki kabala ban kata ya ka jingi terligari lepen tep ba ka khatnyau trek uyayong arajar arpun riau kane ka constitution 131st amendment bill kala sya akan tat hakador bar lok sabha namar bakam shimlayo ekajing kershan kaba ar na kalai bentan ya 2/3 majority ha kaba tang arspa khandai pupra teligi vote ki bakershan persya ya kalai arspa laipo teligi vote ki bapersya kabala pensangian o ekajing temu ban penyo lai pulai ng sispa kabaha aski kentai hak election kesnam arajar arp kundai namar kani ke sarkar kalahap banweng no ru ya ka delimitation bill arajar arpun rio bat ka union territories laws amendment bill